tatanggap mo sa Die-hard! Kawayanan aboard! BantaYeah! BantaYeah!
so this is the end of our second game between the Busay Diehard and the Kawayanan Trupa. So ladies and gentlemen, this is our best player of the game. So Mr. Sitera, I have some question nga dapat mo ansiran subong. And syempre welcome sa BantaYeah. Okay, so anong ginhimo nyo nga depensa para malusutan nyo kag maka-get nyo ang winning game subong? Ang gini mo na mo niya depensa hindi kita na namon niya para nga hindi makascore kag ang amon niya play tigil namon niya focus kami sa isa kag isa sige lang may concentrate sa basket kag mo na. Alright, so thank you so much. This is Mr. Christian Sitera. Syempre, the best player of the game, the Kawayanan Tropa. So, Chan, BantaYeah! BantaYeah!